Nalazimo se na strelištu Strelačke družine Novi Sad 1790. Razgovaramo sa predsjednikom Strelačke družine Novi Sad, našim poznatim olimpijcem Nemanjom Mirosavljevićem. Kako je to biti istovremeno predsjednik kluba i olimpijac? Pre svega ponosan sam što sam predsjednik najstarijeg sportskog udruženja na teritoriji sadašnje Srbije. 218 godina traje naša družina, odnosno sportski klub. Klubovi kao pojam kluba tad još nije postoje, pa se zato zovemo družina. I zadržali smo to lepo ime, eto već tih skoro 220 godina. Nije lako biti predsjednik i ovakvog kluba velikog i olimpijac. Međutim, lako je sve ako imate ovakvu ekipu, odnosno ovakve drugare i ovakve saradnike kao što imam ja i u reprezentaciji i u Strelačkoj družini Novi Sad. Naravno, oni preuzimaju jako veliki deo posla koji bih ja trebao da obavljam. Oni to rade sa osmehom na licu, bez opterećenja, i ja sam potpuno miran kad sam na takmičenjima, na pripremama van Novog Sada, da će ovaj klub nastaviti da radi bez mene savršeno isto kao da sam ja tu.